ebingere byagisieri mbabwete boigo chigulu chia konta na tanchit no konyora chiconduit passion tapes batalere asamagacho anyatero plaza anginubingia National Bank ground floor Hospital Road imeyumu chukisi akesimi asenamba enoti isano na ibere yemo isano na isano na ibere yemo kianda isano na isato gose enoti isano na ibere yemo isano kianda isato kianda isano na isato gose enoti isano na ibere yemo kiande noti isano na isato enoti Roka Electricals ebinto byonshi byokoro systema inseyekera mekemo Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Maragabe umuya mwanchu muligereria na kwaleganirie andonsi asoberete egere twimanye asenchera yobwenge narariaya agendrete gokoreka asense ya Kenya sibalia mugutubwate gwetera senchera ye mitandao korabo igo gwetera Ndizi TV News abonensemo ya YouTube nensemo ye website tonyore buna www.ndizitv.or.ke osena bogo tweet @Ndizi TV News gosotome ekerengererikiao gwetera se namba yesimi eyuere ase TV yao chitariki ni 15 omutenyi no yoga 5 na kabere umwaka bwechiri bwibere na merongo ebere kerobonatigarita matuko amakekigima ense ya Kenya eswe asobochoryo bonene bu mwaka oyo na mange na kwalganire asense yeiga igo ikaranso ike ekeroto kayoletera asenchera yobwenge Nje nigonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita no lya tokubwatira na komo asensemo yebimanyererio nigakoro kwa Joshua Outa ekirobo no bachole bonene bwabereire ange kigima bono abali bakurye birogo ao nigo bagendrete gosokia chi manifesto chiabo ase oyoro murai bwekiama kia chama cha uzalendo CCU ase county ya Machakos oyobe kurye kirogo kyobo governor okoro kwa Nzioka Waita litkulia lero onyariko baga kubwatuka manifesto yaye asatebire agucha kwenekia okoliro muchando bwobutaka asensemiyo asokubika mirobulyo bene asensemo yoburemi amone chinsemo chinde nonye nabo Waita onyariko baga komochia eserikali yabone gosoka kurwabisi asengencho yogotaikirania chira balireta bamenyi chingaki balenge kuligia chikura. Plan to make Nairobi metropolitan area reach Machakos properly. We have planned that Mavoko, Machakos, Tala Kangundo, Masi and Matu will all be townships under the NAMSIP and the KUSIP program kuhakikisha ya kwamba sewer lines, planning, pesa ya kuzone, kuhakikisha ya kwamba biashara, makazi na hali kadhalika inapangwa kwa njia inayofaa. Kuchora imekuwa ngumu, lakini tumesikia vile wananchi wametueleza. Na sisi tumesema serikali yetu hatutauza matusi na hatutauza siasa ya chama. Tutauza maendeleo kwa sababu ile kitu wananchi wanahitaji ni maendeleo.
Muwaziri bw'ekisemi Professor George Magoha nigo bona arurege kurege tindi gocha sabanyakonda gose contractors abo bakwagacha ebirasi bya CBC aiga Kenya asate bironye mbali gucha wakora sobwango mbali gucha konyora chibesa chiabo gose mesara kolengana na Magoha nigate birobwagachi bw'ebirasi ebyo nigo bakogenda ngora egentaganirie abanyakonda bwo kwayereria na gokoro bwagachi bw'ebirasi ebyo niga yakwanaya ase county ya Busia ase skuru ya St John's Elupe chingakia chigoche kia na kuligireria igoro yo murobelio bw'ebirasi bya CBC ngaki bigendrete nonye nabo Magoha wanchiranire buna ebirasi ebyombi chikoera asobwango na gwikia ekerengo kilie serikali ganetie asobwagachi bw'ebirasi ebyo. Commission tens of them. So it is quite obvious then that our target of 3,500 classrooms for the second phase is going to be completed on schedule, and that our handing over notes will have the 10,000 plus classrooms that His Excellency the President promised. And I want to warn the contractors without any fear of contradiction that those classrooms and labs must be completed on schedule, because we are the ones in government now and we want to be accountable to ourselves. Ebyombe bya Civil Society aiga Kenya nigo byairo koboko engana yekyombe kyo bacholi nechimbebe IEBC gokana na gotuguterare amalieta korwase byama ao aiga Kenya gose party list kolengana nekyombe kyo nigo gyatebire buna umorobelio moikeranu tonyartko bago kubwatigwa abwasengana ya agenda etaligereirie asamalieta yo nonyambali bamenyete omo nobolema gose babwato bolema amalieta abo tanyartko baga kubekwa ase umorobelio yo nigo bone byombe byo byesokire na goteba telibya amalieta y'abantu au gosabarai otigwa isiko onye Kenya keganetie oborai bolengaine. EC is spot on the party lists, and therefore we are asking political parties, particularly as a center for multi-party democracy, that you cannot come to justice with unclean hands. This is one election that we are noticing the highest misuse of public resources. We have a deputy president who is a key candidate in this election, and we have a president who has afforded a second candidate the incumbency by virtue of a president supporting a candidate. Trust is of importance. So if we are all well equipped in terms of information and skills on what is going to take place during the 9th August, I mean, we will all be a witness of this important exercise that is going to happen in 2022. Muliki obotambe ase wizara yobolendi waime Dr. Karanja Kibicho nigo bona aruro gokurege tindi gocha sabana siasa bali bagukwana chinkwana chibaisa guturubani omorembe asobochole bonene bw'umwakoyo niga yakwanetaya litkuligoro keralengase county ya Kirinyaga ensemo ya Kerugoya abwasate batabana siasa mbarororo bagendrete gutara amonensemo yabasae bali bakuburukania emesangerekano y'abaraibande asate bire nigo bagucha kuimukirwa egetambokero egetindi kielichiko. Na shida kidogo ile ya kina Waigoro kutembea na guns, wametuambia hiyo wamedeal naye, hiyo wanatembea na watu wako na marungu huku, wametuambia hiyo wamedeal naye na wataendelea kuwachunguza. Tunajua ile mikutano wanafanya usiku ya kuendelea wakitusi viongozi wengine, wametuelezea pia hiyo na wakatuhakikishia wataendelea kudeal na hao watu. Ile kitu wanataka ni kufanya vitu kama hizo ndio washikwe, ndio ile umaarufu yao iende juu. Sasa sisi hatuta participate kwa kupeleka umaarufu yake juu, aendelee kuenda kwa hiyo ground na Teresa. Hakuna mtu atamsaidia. We have to have peaceful campaign period, electioneering period. We also have to have peaceful country after the elections are done. Ekiombe kia European Union ekige kuligereria igoro yobocholi bonene aiga Kenya
Nigo bono kirino bwegenwa bunense ya Kenya nechigo kora obachori bubwato boene amo no bwasioku mangana ajo nigo akwanetwe no muteneneri bwekyombekyo aselieta Ivan Stefanik amo no mokonyo ye omosubati Bieta Martin abo batebete buna ense ya Kenya nige gucha kwariganio obachori butabwati buraburu chinde chionsi korengana ne kyombekyo kimanyekanete buna Election Observer Mission eyo nere mirimo yabo yo kurigereria chikura amonobochori nigo bari no kwegena abwase boigo batebire bagucha gosokia oroboti ruabo magega yobochori bonene gokoreka. Will be important, I do believe, not only for Kenya but for the whole region and also for the democratic world. We'll also observe opening polling stations, the voting process, and also how results are transmitted. Where we have a full-scale media monitoring, including in 6 vernacular languages on the radio stations, a full-scale social media monitoring, as well as looking at those specialist elements of technology in the election, the role of women in elections, the role of disadvantaged populations. Abarai au bakuriye birogo kurwase county ya Kilifi nigo bono beso kire na goteba bune county eyo ne bwenerete kurigererirwa anene asumu chando bwenchara korengana na barabo nigo batebire buna Kilifi ngati echi county chirichiko nyorwa no muchando bwenchara na igabana siasa bande mbali kurigereria engane eyo asikurende bali bakuriye birogo kurwase nsemeyo batebire bagucha kurigereria engane eyo abwase boigo basabire chikura wase abamenyi korwase county yo ya Kilifi. Agua mtu kama waziri wa agriculture ambaye ni mwerevu amesoma, uweke mabilioni ya pesa atuondolee aibu ya njaa Kilifi County. Na uwezo wa kuamua kwa sababu tunajiamulia kama watu wa Kilifi. Nataka kuambia hivi ya kwamba ndani ya bilioni 12 zile ninazozipata, bilioni 2 ndo nazohitaji ili watoto wasome. Wezeshe kuwapatia zile pipes pamoja na generators, vile vifaa vyote pembejeo zote zinazotakiwa za kilimo wafikishiwe. Kwa sababu ya uongozi mbaya, sisi tukipewa mbegu, tukipewa na mbolea, haya yote yatatuyaweza. Kilimo ni lazima tukiboreshe, na ukiboresha kilimo tumekuwa tumeweka chakula mezani na pesa ziko mezani kwa watoto wetu. Watafute hata kama ni maji ya nini ya chini, wafunge sola. No mraiwe kiama kia ODM Raila Odinga na babwatani babomo bwa Azimio la Umoja One Kenya nigo bagendretene chi campaign chiabo chinsemo ao ime county ya Nairobi asabuli tangani balenga sensemo ya Mbagathi ase Odinga anyara ko baga kwene kyabuna niga bwatumurubelyo muya ase abakenya bonsi onye bagucha komwegena na komochora kobo murayo gatano asense ya Kenya. Shida ambayo nyinyi mko nazo, sivyo? Gharama ya maisha iko juu sana, bei ya vitu muhimu ziko juu, unga bei yake iko juu, sivyo? Bei ya mafuta iko juu, sio? Na hata gharama ya nauli ya matatu iko juu, sio? Na hata ile nini, hata fees, school fees siko juu, siko juu. Na vile hata kodi ya nyumba si vile iko juu. Tunajua yale yote. Sisi kama wanaadimio tuko na mpango mpya ya kurekebisha hali ya maisha ya watu wote wa Kenya. Waigo timu ya Kenya Kwanza na baraboni go barase county ya Kiambu abwaseli tangani omurayobo William Samoei Ruto anyara ko baga kuikarana ase kanisa ya Juja na baigo gweta asensemo ya Gashororo asebono nigo bare asensemo ya Gatundu North abwase bagendete gukwana na bananchi bensemeyo unenchire ya moyo kweligeria chikuro mwancho muligeria ndocenga na ongotigera abwase bono kulinda mange tomo chakoba ime Ndizi TV gekoragense mo ya bono botuko nocheko ya nyora asenchira yoboikiranu kulinde ntararu ase studio basinto bochondo norumurubulyo kugochira asegekeke kirbosyo
abo ase gosase moroberio ndokobwatia nigokoro kwa emisa oyogo chakogochera amo na mokogoti Joseph igobono tobaise gosuka nemeroberie menge emiya asengencho ya ngwa kangambia mono asengencho kwa yaligereirie asenchera yobwenge Chinsa Ikomi. John Kebati nere producer yomorobilio yo oenekia maliogi nechibicha awikira senchera yobotoereru Joshua Outa no litwakonya nakomo asenchera yebimanyererio na inche nigonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita.